Jesus moja konkron oshegu okavarwa oshema wo wudini obasodu oshegu ni ekoyenim oneni bire yebenim komomate nti erade yebetire susumsem sa dan komenu ani abosom Jesus Yesu Kristo anso yani ana wusum ya ye wo wiase ni obi pa wa sempati ye nti erade Sadia usinya ye wo wiase ni Isawara na baba cha ye kwayo Tiarade yasumwe radie Sadia usinya ye wo wiase ni Isawara na baba cha ye kwayo Achama ye radie Yankopon wudire wonto Mami ya ye wonse be baba pa wo te sai sa ya te wani pe ejina bona china ngoma waya sitia na wa be bia sama shawa ku mama wani pe ejina bona china ngoma waya sitia na wa be bia sama shawa ku mama wani pe Ijina kuna china ngoma wewe sikia na wale kemia kusoma shawa ku mama wanipe iyo kuna china ngoma wewe sikia na wale kemia kusoma shawa ku mama baba shawa ku mama adedwanie baba shawa ku mama baba shawa ku mama Oh, no.
Sunday running to an amount see meeting the water prophet Gideon for years and from Dumu Jata me out to go a chaos of weapon maybe and they had soon someone hebrew then the empire a big gap that no question that dinner ye night to coin ye to us. Yet to us only bush any bay a bay some. As of be couldn't possibly you could end what mammy may say answer in the program you Korean. Never will she bay you or Nancy Bay in the one more. And then we have a shot the seas book of Moses. Ah, so for no be dear seeing and the Asha demon, a bookatan, and then we be in a day. Appear no matter said the seas book of Moses, a year by boon some and the actual goom. I know. Jebere watching na efre obi na won fre obi sen ofori amanfo yedura amanfo an ye kai ya no masie du kwato ni pate ne ho ase a wonpe Gideon krante waji na dwa wo ba so no ahye video no shema obi shema watamfo shema wadofo no bia benya so emfa so ene tan ye tiesim ye ka bosha edi ene boshe Edian any boshe. And he for son wako Yamis would chill kwasi afu boshe. Will be hodoma, baby obeko piano, a coshabo, will consult no coachabo, or coboson no coachabo, or coach of one coachabo, or common one coachabo, or couldn't see one coachabo, and didn't see so bonny baba babeto when they were mabra bosso, and yawa ibinya woma. Had the other name catch down. Say, nyawa ibinya woma. Nyame kropo waso ochiri nkwase afo oboshe me pacho kan ne enko odifo yi akin cancel me kan na free Ecclesiastes chapter 5 verse 4 wose sa wo hye bobi wo hye onyankopon bobi wose wo hye onyankopon bobi entwentwa ne mase efiri sa onyankopon ni nkwase afo ho akoma wose onyankopon ni nkwase afo ho akoma pe de wo hye bono ma Fenyam sa wan shebo ebo ben wakɔhye a wonfa nkɔye ebia no mane akɔhye bo baabi o ebia no papa bi akɔhye bo baabi o ene wonfa nkɔye ncha meda ne nsunsuanso bɔne ya betu fie kono oba nkwa ware be ma nkwa ware oba enye dwuma be ma enye dwuma edi nsunsuanso bɔne ya bɛyɛ den aba betu abusua ne so
And then maybe say a bob bang. Any wakoshe. Mibisa wo. Wo beka so me de manoka ne keke ayadwuma nyankopon krampo so chirim kwase afo bo hye ne obosom. Ni bayi. So tiase. Wo bi wo hono mo a ahoche kakra bi ba wo so no wo hye bo rough. Wo duru ba bi obehye bo because of ahoche nche no because wo pentem nya ne ho nche wo duru ba bia no wo kan ne ma kese wonim sade a wo kan wonya wonni bi wo ko hye ho bo me say ene wo ba so ahye video no wo bia bebe begina boshe amam panifuo wo mu ba bedi ade a no ma be hye bo akese won di bone so a ede o hawo ede amane ede musuo ede kwanana ene apinisie bedi ebeda wo man ne so odi form so Bible mu po na sa hye so tiase wo ko so akofuna mu ko hye bo ha gana enko so bebre free sade because ye nyina ye ho abaifo na abaibon samfo na editi kromu ha no ye ma ye ni na wo ene mi bi se bo hye ben ho akohye Chia, wo betimi akoba bia akohye bon na ofe no wamfa de na anko na di nsunsu anso bone kura pa yeden abeda wo e de apinisie e de ohawo e de musuo e de kwanana e beto wadpan so enemi bisa se hifa sa no akohye bo yesi mpenchem ni aduro kaka wuchirim ansa no wadi aduro ko ba bi na kodi aduro no kaka wuchirim se aduro ya mi kodi daachi me onka se me fa me ba mra daachi onka se me fa me nua mra uchi empenchem ni aduro bo hye ben no akohye bo hye ben ene wakọ akohye ma woni na ho wate to akohye bo ba bia ansa ni program e be kwa wi me kire wade a wo beye na atwitwa saa pamunim twitwa saa pamunim o man Ghana bebre pa enkoso me ba meye sen me ba meye sen me ba meye sen me ba meye sen kaka ho te sen Radin ka ho ne rancho na mo nsie ma bebi Yehowa enhyira are no ho te sen gloria radin ka ho no tutu na mo ensie radin fa wo fira dum kwa dum obi bia wo platform yi radin enka ho ene no Thursday a woni mi bompo ni mpu type say today is my Thursday radin enka obi bia ho amase wa me hebalish ba ko pe awa bi branch wa kra ni kuma se ho te sen ma bebi mi bebi ba ko pe all the way from Georgia. Me chia Georgia phone na brother so tie me from New York. Me chia New York phone na mama koni so etie me from London. Me chia England phone na ene den. Everybody nko bibia ho. Ene abob ben ene wakọ akọhye. Ene din sunsan so bone abre. Mama enya wo ebenya wo ma. Yesi empentem ni aduro. Ebona wakọhye no. Se enya wo a ebenya wo ma to tiase enyawa wo ma de beye den ebenya no yesi mpenchem ni eduro kaka wutima nsa no wadi eduro enti no wo man no tora bia eniema bebre enkoso a ejina boshe no boshe ene ye kafafa boshe ho boshe hunu yeso de wano do wora ebi nwo nti no obi wo ha ba do beduru bia sa ho kire nti no de ohia kan kwase asem no de ohia hyehye bo wura flaf ene me srawo onye we mame oye we mame a eniema ye ya mebre usen eniema ye ya meto ofia ma eniema ye ya meto ka ma obi wa kwose bo wo malam fie mesobi wo no mo a wa kwose bo wo malam fie edun sunsu anso bone be ye den ebe bra wo ne wo ma obi wo hono mu a no akọhye bo wa hanom no akọhye bo hanom no akọhye bo hanom no o hyehyehye ma bo rough etini ma bone wo hye wo ba abo a etini se wa hye bo so mo bo so yes wo hye wo ba abo a ye bedru ni nyina ho me se na nwumere ye baba besuan wo betnya wo die wo mesu menya me die wo me se ne enko ba bia se nsuo ne fa o nan sisim enna anadwin netie ne na nwumere die ye ho aduru ankasa me sa anadwin ensema ye be ye bie no ebe jinsem ye wi yakobe yisu asofo no mo se be yi ni hono mo no ye wi ya to bombu aye den amoma wom kan ye nko
Wose wo hyebo ama. Wose wo hyebo ama. Wose fanyam sa wan hyebo kra. Wose fanyam sa wan hyebo kra. Ema wanu kwan. Ema wanu kwan wanu kpoti ema ne kwan. Ema ne hyebo rough. So the yase obi a woni oba da no wa hya ne bo me de papa kokko phone mama me de mama aburo phone mama me de mama se ba ma me de mama se ba ma ebo hunu kwa ebo hunu na aka Ghana fo ebo hunu mo hyehye bo rough ene mo hawo ne mo amane ye no kani enko o se ma wanu kwan na ema wo honam enye bone wo se ema wanu kwan ema wo honam nye bone na nka obonefo anim say ayamfomso enka wonanim say ayamfomso wonya hyebo no ebo ne de wonya hyebo no wankase wanu ho nkase ne ya ne kai me boa kana fo panifo bebire ebo sha mo hyehye ene ma wo man ne nkoso ene amanfo ehurita aponko ehurita no ofi yama yani na wo babia beduru bia no ahyebo babia beduru bia no ahyebo wo bi wo hono mu a wone ne yire ne tifie no akoshe oba afoforo obo me de ka ne be ma ho metofia ma ho akwantu amete ne me ba betofia ma na sosoro se ni wuri mu no wuchem ebo she bebere ba ye gina baabi hyehye obi wono mu a no akogina sore dem no akoshe bo wamfa nko ede nomia ne bebere ho no akogina abosomfie no akoshe bo wamfa nko ede nomia ne bebere ho hwe yesi pentem ni aduro kaka wuchirim ansa ni wadi aduro mu a mo hyehye bo huru afrofro mo jeje eburo gu mu ne mo ma abra boso se mu nimu a mo jeje buro egu mu ne mo ma abra boso na fi adane ye kadan kani enko o se adenti na Nyankopon bu anfu one ansai wonsa no nwuma yes Semote waso bibia be hyebo a wani su no Awurade bufu no wose wonsa no nwuma akọ hyebo wo baabi waso sesike na ye basa uso sikemu a ne afiri wonsa uso sikemu a ne bibia afiri wonsa ebo na wakọ hye no wutua ka wosunsun ebo na wakọhye na wuni ubo hye ne so no wutua ka wosunsun woba na akọhye ne bo ne koda 3 days na watua ne kan wutua ka wosunsun kan yango o se ade na Nyankopon bu anfu anse wonsa ne nwuma de nam so ba ye ne da yeso awuhudie ne nsamone dodo wo se de nam so ba ye ne da yeso ene awuhudie ne nsamone o se nsam dodo sa nsam woduru ha wobe chebo wodu wakasasa okofre sofo weyi no de problem akoto nanim no akofre weyi no de ni problem akoto nanim nyame wo ye ba ko pe wate eno okoko nsegu asobi no akoto nsegu asobi o de eku ane be yew o de eku ane be yew kasa no akohyebo wa hanom no akohyebo wa hanom no akohyebo wa hanom edi wo hawo edi apinisie ani amani obi wa wo ye na dwuma wakoko ko baabi bebere akohyebo na spirit we ye pie 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 onipa baako ten nko ade na je ade nko anu nko awuji wo wiase jamma ye ninye den enna ho magwani na ho papa magwani na ho ebo bebere ba ye hyehye no ene de wo hawo musuo konana apinisie ene aho kyere eba ye ankasa nya brabo ye ankasa ye gigi burogu ye ho so ye gigi buro ye den ema ye ho kan ye nkwa Wase nsam dodo no Nyankopon mom na suro no Yet was Exodus 22 verse 16 wase so obi ko dada baba a wanye no awade ene no da a wase obi ko dada sofo na mo dada maba wa no mo da rofrofro mu ntie ha da obi obeya kwanche no nada obeya kwanche no wamie ne nufu na meseme wale wase nyamese no wamie ne nufu ba ko atika obeya kwanche no nkite sika na one nada na one natika muntie ha waso bi ko da baba wa da no ayi ye furniture Ghana ni ebo yi a wo landi wo de ato no woni akwala 14 years akokasa ha no mudidi nkwala o abotiro de mo de kwa no de ye betwetwa mo be mafiri mo aya ase so de ase ha no mo ne nkwala de da ye nyam hwe ba abotiro de wo de kwa no mo de ya akwala 14 years so ko ni fi akosere na ekodi dwuma ban papa kupani ntotu a wotu nyina fu dwum
Yema yani na ho. Enyema ni bi wo ho no mo ma wani na ho. Ma wani na ho. Adwaman no edoso. So ti ase e. Se wa wi nkwala saa na okowi bi aka ho. Abrafo ndom ebinom am yeso ayo. Ebinom ye tuntum fe wo mpa ya sem bako se tunya kese wawu. Kan yenko. Osise obi ekwadada baba awanye no awade ne da a. Manu matira de no onware no. Wo so matira de no onya dan. Onware no. Obi kodada baba wa. Wonje na ware ya ese so ware ne by force. Timu amon ne asofofo de mo be ware be 10. No tinse mo be ware 10 ibi ko tunu. E ma no mo di be 100. Ti 10 mo be de 200 tase mo ware. So bi ko dada baba wane ne dai so ware no wone na anware ya ye ne ho ade sika no tam ne fa ma no ne akoma nto ne ye mesa wodomi wa benyawo so ti ase ye wodomi wa benyawo ebebem mo ti sunsum sem ni wono mo no ene ye be che sunsum nsem pa mo mie bi mu asum ni mu hunim ni mu anum ni mu ntie ne nkomumu Yesu Kristo so ba so obese hwan wo bonsam nnwuma nti mo bonsam wo ho Yesu wo so ba so obese wo bonsam nnwuma na wo hwehwe de ayera enti mo am say ba ye ni ho bibia ni ho hwe Bible say nya ni ho na ni mo jana nya ni wie matumfo so my friend kabre chia eni anya enti mo wo twafo be ka say ba ye ni ho de ni ho ba ufie ni ba ye ni baton so de mane de bebire ya bayifo so ti yasem ufie ni ba ye ni baton so de mane ba ye wo mu fie ebia wo fie ni bosum ni ba won so de mane bosum wo mu fie bompa ye ni nyame ti bompa ye ni wurade mie wani yie ne hunu ni ema ye ni mese ne ebi be wo asodefo ebi be wo asofo ebi be wo church members ebi be wo mese ene bombo no ye bombo plastic bebia ye bombo plastic bebia ni ye be wie no no aye onya hu aturo kan yanko Wasise ne jampo empene se ode ne manua won kare sika ma se de wo ma emabunu wose ne ja empene se wode oba ne be mana on kare sika ma na won fanya den won fa man Before ya to aso Malachi 1:14 wose na wadumi di osisie wose wadumi woni pa wosisie nanso onipa woni nwanku mu na de wo hyebo no na de wo hyede yen o hyebo ebohunu na wadi ade a asan bo awurade a wose wodi ade asan na de aporo ene bo awurade afode efise ohene kasia ne me asafra wade wose ohene kasia anyame oye ohene o ene asofo num bina wo mama nyame som na ya prekese ne ka wo wura sore demu a ko ni wo kwanso bi anya anokura be kaseti asofo because ene asofo we sore a say ene asofo bebe omo ya bayifo Meta asofo omo ya bayifo bebre wamu ya abayifo wamu ya bayifo ne wama be wura nyame dwuma ni mu ne wamu broskota nipa wamu divert nipa dwen kodi wo bonsam wachi asofo bebre ya bayifo me na meka mesi bebre ya bayifo bebre Ghana asofo ne bebre wamu ni abayifo ne committee Kani yanko so hene kase ne me asafro wade ne wose wose wo hene kase ne me asafro wade ne wose wose na medi yehu wose medi yehu ewa amanaman mu aya da bia meka o yosofo na wo sum nyame aya amanyame nikan na wodi nachi wo man Ghana ya manyame adi ya chini ya asofo na di nyame ani mu kan ti ye pese ye kire wurade de wono no wonye wo bi ntimi nkire wurade de wonye wu wose de wo pen woye kwansie mfamu nyame de wono wurade pe no eno no woye dan woye de wono wurade wo pe no eno no woye wose wo bi ntimi misa no de wono wurade pe adom achede no wo bia ne de woni bia koda konum nsuo ne koda kodwonso ne koda ne wantonso ammo wa woni adom achede no kodwonso koda ne wantonso ammo
Can you go? Everybody was on the yard of Bill. What be Missano? And to what you are for Compona, or be like I say, me activate Metatrama, me activate a tetragrammaton. What Yami do not activate? I chip, I go SIM card, and what me activate. A Tigo SIM card, and I empty and now Vodafone, what me activating. Yamma Yanina, no good Yam Sumani. So yes, here. Mumu bi won ma de mu benya no manya wie. Manya wie amonko na mon kama no ntum. Mama nipa bebre agi ma yo mo. Kresene patsa tantan tan. Nyamesom. Ya wo nyamesom ho. Kan yanko. Ya to so Exodus chapter 20 verse 7. Wase mommo Awurade wo Nyankopɔn din kwa. Wase emmo Awurade wo Nyankopɔn din kwa. Obetimi ka se Yesu Kristo no wampana. Obetimi ka se heaven krampo ni honom. Obetimi ka se the Bible is story book. Bible no na story book no na omo mu gina se ke o ebu atepane omo be ye den no ma ba se because yen krampo e gina puppet so no. Yes Bible no story book. Omo de omo ka se. En omo do ka se ye de yen. Hwe yenya atofo na ne ye ho abonsamfo o. For ye se de ya ne yes yenya ne ye kuti asem no asem na de sakra nipa no what na asem ye sunsum onyame na asem ye oja asem na de sakra nipa no enu a ye ni fin China ni ani and ye akasa ye dano sunsum so bi o kumasen enu ani mitie o say sunsum ba wo so a e say wo control tuntum wo bet ma control tuntum you can't na be control spirit wo na be control spirit no akwam kura si omo so ane no akwam kura mposi akwamfo so ko ba they can't even control themselves akose bofu bi si uslam e to control bofu no wo bet ma control nyam bofu Oso sene no. Wo so nyame bofo o ma da me tori mu. Wanu tuntum so so fo ne say e kase ya u control angels no. Emotia ne ube control no. Mame wata mo be control no. But nyame angel there you can control him or her. Ntimi command no. Wo betima command nyame bofo. Daniel huru bofo ko ne nim butu fam. Sa. Moses ko po wuro ne na mu mpaboa. Yes. Jemme yeni na woni mu bi mu jimi. Tout ya sie. E ka su control. Hey, amu ya toy. Toy ana robot. Me makra hin otimi control. No mani ko pa otimi control. Wo manu kra ne ndrem ko bon kwala ya wo mo. Aso den. Wo bi no kope obi ni nakoda. Wo afro 3 hours ni. Otimi control no. Control. Hwe yemma yeni na wo mu atwa mama nyamesoma ye pacha aprekesene amani be hu am left and right wa ha ka mebo pese mebo na wa ha ka mebo ye na mo ye den mutie bi because no aya na enyema bi wo hono oboni be ka it's disgusting no Truth yes here. And your money be one more. And you're discussing. And you know, you may ye need now. What you control your buffer? There's no way. Truth yes here. O garden angel no woman. What do you bet me a control? O garden angel no woman. What do you bet me a control? I beg I say, I, oh, yes, soon nipa, as a simple funny about control. Until I have say, oh, yes, what can I back on how bet match me patcho ma me babia Daniel hu nya me bofo no ma angels quotations na yen ka bibi nya dai enchira wo sa kan bi chira wo ayo musuta oso no no ya spirit dada o mo sata wale na mu emuntu abetie banku tiewu me me ka cho o say na bo be no nipa no ko e fase be de no e fase it will be cramba ko prosper. Angels are your servants. It's my angel control. Yeah, it is so phobia. Or my angels control the baby. No, no problem. Control them. If I want what's made them over here, and I must see me swap. On Kenyans as I'm going to catch Nibia. This idea I have as a Shatawali. What's the make of Shatawali? I am wasting time.
ɔsɔ no no ɔyɛ enti no wo adiketi eni pasem nyame bofo na jimi enti no abofo ni si wuso a wo nka nyansa se nsofo ekoyi yankasa wadwi nim eda ho yi hwe ya drum mire bia yedrum mire bia mo ma nyame soma ye aye bibia wo ho mo confuse yen se nyame bofo esi usu na kire se wo ba de kanyansa sam me kase nyame bofo no wagimi ei wona ba kire nyansa wona ba kire de Awurade wonye wona hwan wo ka kire Daniel se Daniel sorry na fa ade bo wasene ne bra men chirawo ka wa ma me okaje jobu su jobu bra no anchia no saya wa bo epo sa ana wo bibi kate nyame bofo ba wo so control no won uti wa bible mu say bofo bi apia mo bi control no pen ana se na me bofo bi ba ya obeka nkwasa asem pen abeka nkwasa asem pen hwe mo ma yeni na ho chakwa ko furi bi na antonye me bi ne makojeje ena ayusumu a momma yeni na ho wate ni afede ya brem sikomu dem na mo pe trend ya mo nguro mo ho sa enu mo be boa mo trend bi anse ne nkwate don trend bi anse ne nkwate don so be bo de jane nam wo be trend oh ye be mo akova ne be mo de fofo ne de ye mu bi wo ho a yenim nyansa yenim sunsum mu niema enti mo be keka se nsam na ye hu mo say you are not normal se nyame bofo ba kaka chense na mo kwa mo kwa nyansa se kwa mo kwa jimisam hwe obetimi adua ma nyame obetimi adua ma Michael obetimi adua ma Gabriel Zakaria hunu Gabriel ko ba sama wo aka no ni Gabriel Zakaria engine o ma ne tori mumu Zakaria tori mumu a wantimi anka se bie kwapem sai wo ne ba John the Baptist what is here me get ba me jira nyakopa anim asema me kan wo jimi ni e na o be todi mumu asa me kire obibi mumma yani na ho se bofo bi si wusu a akonfo kropo mo komo bosom no se bosom ne ba kropo oni control ya utimi nkira bosom so wa bonko te don wuro ne drosia wa da wuro ne dros because no bosom na ba so o hunu bibia ene ne mo boa mo bua so bia si mo bua na me bofo esi o mo wa bua na me bofo bia so bia ane wo bua se so asi so pa masa o hunu ba bia wo gina po wo ani aya mo twa konfa no mo so mbo mo so o mo ni ba bia mo gina o mo hunu ba bia mo gina yemma yeni na ho mo mese mo pa trend ya nkote do da mo trend pa blogger be fama won be fama o njanya so ti asie sanya mano ayetan yemma yeni nya den na ho kan yanko odifo ye hwa bibi o job 38 verse 3 no o se bo wasere so obayo men na me mebisa na kire me wo se bo wasere wo se fa homa te kire wasere wo so ye berima wo so be control bofo wo so be control bofo o se fa de te kire wasere wo se fa de bu mu wo de fa de bu mu na bra na me misa na kire me ahina na wo bra me to asase so bra me nyame to asase so hye ne hefa sa na wo yes so wo hunumu akan why do dia asase so nsusu ya to ho why ne dia asase so nsusu ya to ho wonim ana wonim o se bra de chensuruma bo mu to awurusi adwom wo se bra de chensuruma bo mu na wo to awurusi anwom no wo hunu bi mo da ne mo da obi was spiritual onko spiritual bia me se omo boa obi was spiritual me se obi wo no a spiritual gate na no krempun ne nan krempun no ho wada wakobo nsuo bi egu ne ho wada yemma yeni na wo enough is enough ya bedamo so ti ase ya bedamo so na when the car push say apunu mu when the car epo nti apono da ho no ye de na che gate mu kanye se ko bi hwia fa ye so wa be mini yen wa be budo sko to yen
Yemma ye ni na ho. So ti ase because no Ghana ho kan semfo a blogger ba be fa. Hwe abobo ye jimi me be di na temu se bloggers bi be fa. But me Kenya ni asem de ya. Wo mo mama me fa. Let's go abobo ye. Efu ada kan sa tutu bi man no tutu bi man the bloggers ba me page bet sai eko ya no me ye no Jemba ye ni na ho pa na won konfo wo se kurom mo no ebo so no so wotimu bi sa pepe so ti ase ebo a wo no so wo yadan wotimu bi na na timu yemba ye ni na nyami dwuma ni mu gu ase mo so asofo mo so mo ni mu gu ase because the more ye no time yen ko tie no spirit dada ono shata wale na emu no ye spirit dada ono ye spirit anu mu ni baabi a wo ko no baabi a wo behwi ye emuntu abetie banku diewu me meka cho ote le bo be no nipa no ko e fase be de no e fase it will be gramba ko pose we no afeche akoto abiane edi angels are your servants it my angel control yeah it is so phobia o my angels control the baby no ubenya problem control them ufra wo mo o se me de mo ko ye adwuma ena musimi so a on kanya nsasem amoko kachi na bia tisi bia ya fasa was a presenter ko o ye ni interview no nti papa ye nko yi aya presented for so mo ko mo honom no mo keka sen kwasa mo shout ka kra mo de be ma mo atafre apodwenti no obi di sam fu amu ntimi nka obedi asere so ti atehwe ye ma ye ni na wo hwe nyame wo ye nyame yo nyame wo ye nyame nyame wo ye nyame wo si wo bintimi misa no de wo no urade pe ene wo ye say na wo ye sofo na abaka say o ye sunsun so sofo na aka say o de amafo ne koye duma mo mfre wom hwe is it easy to call angels what is it easy to call angels demons na mu yusu so no af emoja no betimi afrom so nyame de mo koye duma mo kan kwat mo kan kwat because some no betimi control wo but say nyame bofo Gabriel, Michael, Elohika, Raphael, Elia, Elijah. Hey. Metatron. Hey. Moses go back to Metatron. What to me and Shano? What's why to me and Shano Chino? What in the name of Butu from? Ah. Dia mo ye munyayo. Munyai. Ne mo ye mo ho abayifuo ne mo frefre no memma mo nsode ma mo frefre no memma wo man Ghana me se be kakra no o so me kurusu nsode nyina ne mo nisu atem nwan ne mo nisu atem nwan no obi akopa dwuma ye obi akopa dwuma ye ne mo be ka me ho ne ya dofuo ye kurusu nsode ya ne obi anisu atem nwan ne obi akopa dwuma ye den aye because no ye betre mani mu a mon kan sem papa bia anya den enkyere yen we yam priti turumu a ne akopiriti ayi hwa ne akopiriti we no yemma yani na me se be kakra no ye kurusu nsori nya no obi ani su ate ne wan because de mo keka no o mo be hu no se mo ankasa no mo nya papa so tiate eno te ne ayi papa ye ni tinu nkojo ye friend say kwampa ayi dabi ayi police ni ya osimon bia nche nkomu akufu dampare say mamo nhya nkomu ni because we wurute mo ankasa mo nka no kwade so tiate mo nka no kwade mo ankasa mo nka no kwade mo bia nche nkomu mo nka no kwade to bia anya dai anhya nkomu obi akara nuntu obi anche ne bebe obi amom ne mpaye because no anyway be ka say hweti asema papa ye ken I say what the above ye koye adwuma afre wom nyame bofo no we so di jane mframa na ye na bofo no di je de na ye na so for die how dare you have the audacity to call angels chete na me de mo kono mo nko kanya nsase ma mo nko jimi because nyame wofo no wajimi hey anya ma bi wono e serious o kuma cha so for de mo de niam papa mo de niam beba kuram mode niam beba kuram choti ase mode niam beba kuram
Any Kumasi one life way. What the near me bakurum. When the buff work or Yajuma, catch and so on Kenya, and some more catch miss. Need to miss Yamin and Cassan, where Jimmy. Yama Yadina home. Usofu Ketakomet na control. And then Kuala Bakobo, you control. Not control home. Hey. I'm a buff quotation, uncle. Yeah, to us Luke chapter 1 verse 18. What's in Zacharias or what one say? What's Zacharias say what both one say? At the end of the day, at the end of the day, if it's a mabaka, made it so. What's a mabaka, made it so bakakora? What's it over for a boss and a set? Mini Gabriel, I'm a what's a mini Gabriel, Mijina, one young couple, and one answer, one Jimmy, yeah, why? Why the Jimmy? Oh, sorry, excuse me. I'm afraid. What do you say? The Amoka Cano. Mumubua Mobua. I don't be a Simoso. Mobua. Mumubua Mobua. Miss Mobua. Mobua, don't be a Simoso. Mobua. Nothing more. My Fufukanin, a finger fee. So far, I was just watching here. Rather Kobe Biaho. Sister Giseline, how are you doing? I hope by the grace of God everything is alright. Mammy, I must say, well, Mammy, ya Canada, what is saying. Maybe I'm a conny who and shall queen, a radin count on to an amuse. Mobua, he in Simoso. Mobua. And Timutin, why Fuka, Fukania, at the access. Mobua, oh, we never pay a Nino, so Mobua. Here was a mini gay by me, one young coupon when nim. And Zachariah wouldn't both for company or Cassa, wouldn't need audacity say, Cassa be crumple. Yama Yanina home. Yama Yanina one, say no. Ye ko spiritual modi azana ba ho ye ko charismatic ya modi azana ba ho say o baby ah hey and it's aduane nkrafo it is been white and ye continue mu na ba ifo na ifia ba ifo na ba we because ndie mo ye die ni wo sofo no oni bofo e ko ye adwuma oni wo ko je oni musunsu ba ba so hey, mammy, who could you know? Wouldn't you soon ko a wode wo ebe ye adwuma wouldn't say be a Michael home and eba na se Gabriel home and eba and Elia home and eba no be kan na kasa kokoro na ni na ka oboa moboa bia mo kan dia moboa bia mo twa emote no betimi akomande no maame wata no betimi akomande no but nyame bofo de wuntimi command no ntimi command no china timu fa mfiri onko moboa you can command angels. The angels have audacity, they have power, they have authority. Mama ye na ho na de mo ye ne de eye tan na ye sina pon obone kata ebon Satawali usime kwa satawali nko ayi musuta also no ye spirit dada omo Satawali ayi spirit makoshe ne ho nkoma masem aba mo nkamo anuntum wabusiam wonhye wabusiam nkomo wonsore ma ne gu na ase no wonkoshe wo nkom wo maame no papa mo tifie ho no wonkoshe wo nkom tiesi abonten unum dua no adwa wo fie hot for there chema yeni na ho yema yeni na wona eni ma bebere wo ho no mo ekonya den etia ye papa a yenya den yenim ekonya den etia yen che woni odi abofo ne koye jima command hom yenti ba emuntu abetie banku diewu me mekacho ote le bo no nipa no ko efase be de no efase it will be craba ko pose we no afachi akoto abiane edi angels are your servants my angel control yeah it is so phobia o my angels control the baby no ubenya problem control them ufra wa mo o se me de mo ko ye adwuma ena musimi so a o kanya nsasem
Moko kajini bia. Tisa bia ya fasa shatawali. Usime kwa shesha. Ochemi ya uni masemoka. Ose nana wasumwam. Enda wati wasum. Wati wasum. Yama ya nina wu. Yama ya ninya den. Ena wo. Ewe fom entege wurigi. Na no biri yabo abakato o sintege wurigi. Because mama nyame somo no te say ni ye hu say ye kwadwan it is been white it is been white so ye ntemrofin ye kwatine mu a omo be say ye Christian brother Christian sister it is been white we he say we no mu ni mo pese ye kwatena ne fi say de mo de ba no ma me woni sunsun me yesunsun djuma wate adomo nka wankasa adomo aka e saba be keka nkwase asem asa wo jira ma no ho efusi say yin obi a wo ton mo e wo kwaye bretu ma wo ton so dia se ye ma ye ni na ho kwata se mun ku obi be ni ti mo say oba wa anajo sa na wo de nsa fufa ni ti mu sa ni ti ni ti wi ni hu jano to ni nsa nu ni ti mu sa ni we ni ti mu so bia wa anajo me de ka kwase asem yamma ye ninya den now see that Jesus the grandpa on tree ni kra osre yamma ye ninya den now we need to wake up because mu gunya ni anim ase you are disgracing Christianity enti be kakra no obi abeka se onyame kra woni ho because of asofo na ye fra ye hu asofo na ye se nyame kasa yen yete no kwata sam kwa ni abeka jamma ye ni na ho do be ni tin fuka so abata wa wanato abata fa na mo wanato sana o de nsa fa ni tin sa no wasani ni tin obi ani wonti sana na ho me wasani ni tin nyina o de nsa enum ye ma ye ni na wo ti asem osofu ye ka ese wo the angels ko ye adwuma sa o ya so de kura mpo na ma me wonnim sunsum ko obeba besi wo so no say me wa weleje me wa so konkoro me wa weleje me wa so konkoro la je bi se liya se e ba ni mbadam ya ma wa me wa weleje me wa so konkoro la je bi se liya se e ba ni mbadam ya ma wa me wa weleje me wa so konkoro yeah wajini ni yo enti se wo jinya media obeya ma so ti ase sabo so mbizo so ma kwa jejeja mo kan kire yen na ye nhunu so ti ase na ye nhunu Elijah wo ko Elia wo se mehwehwe na mo nyawo na mehwehwe wo usunsun konkron na ti wo mu no wo no na mehwehwe no I'm looking for the Holy Spirit me hwesunsun konkono because no bia me how mama ne me musu ade bia ma ye atwam no sunsum ne na beye dan obeyi a kire me Yesu Kristo so ba so obese wo bonsam dwuma enti papa sofo yi obonsam owo ho owo ni nnuma obonsam ne nnuma enka wantimi ansode antie nyame ahenie enti obi sofo bi obeka cho se be ye ni ho ba me wata ni ho obonsam ni ho no mo no ka che ne se ni fie ni bi ni but wo fie di ebi wo ho Ephesians 6 verse 10 if you have say honhom fam atamfo wo se honhom de yen fam atamfo ya cho papa sofo ati se bia obi ne otutu wona sore dem ana obi ne etu be ye wona sore dem na be wo se ene be ye ne wantuni ye no do betima kan sa but wutima me kan ingenu ase honhom bia ni ho me pa cho kone san bere bi watin because that of for munye sikana na afofom munye sikana na afofom munye sikana wanze yesi oyin aya dambo sika fremoja ti moja mno so na bofom adwin osi de adi akire no momma mo honya din ewo awurade ne na ho odin ni wose momma mo honya din ewo awurade na ho odin ni tumim munhye nyankopon akode nyina wose munhye nyankopon de akode nyina na matumi agina no obonsam na wose matumi ayadan agina no obonsam na da na yadan adie enti ne papa sofo yi onko kan ho enti me pa chi ko kan ho watin
wo fie ni bɛyie ni ye de ye fie bɛyie wo ho wo fie ni bosom ni ye de ye fie bosom wo ho wo fie ni abonsamfo ni ye so ye fie abonsamfo ho enti wontimi me kan kyerɛ ye sɛ bɛyie bi ani ho hwi bi ani ho so na wono nsɔre ma na ye mo ye ne sɛn mo ye ne say so dia tie so na na wono nsɔre ma na ye mo ye ne dan because ye di nyame di tu obonefo ne so sa e di tuntu ahom bone enti nsɔre ma na wono nsɔre ma na ye no fi eni dwaman ashomoma aya de bia me kan no bia no hye gan no bia no hye matale bia o ye holy me kan no kora kire me say eni obia no hye matale we bi di ade boso a o ye holy o ti ase obi di e platform kora na so no ma mi o wuro bu atopa obi di e platform ko che kran kiti nesu opiepia edi bu atopa wo wi awasan hye ti yemma ye den na ho so ti ase yemma ye ni na wo e ka no kwa na akira wo yemma ye ni na wo ene ni me ba se bebie wani ni bebie wani abie waso abie wuhunim i bebie wani because no say street na ye nam so no Eswa street na enam so no ganja farmers wo street ne so ajana wana ajana tu wo street ne so aise kantamanto tire na ade ne so nam so fa so kotoku no fon kitawa fa se wa yase esa beba no ni yi Tenya me so aise kantamanto street ne so wona you have to be very careful wona ma no hwe bag ne se fa bread ntwa ase ya because o mutini bread ntwa bag ase na bibia ye de ayi egusu yemma ye ninye de na oto aso ne nko o se mu hye Nyankopɔ akodi anyina na matumi agina na obonsam na ede de esi matumi agina ene obonsam na ede na ye de edi esi enti papa sofwe me pa cho ko ne se bi de bi motin ni obonsam wo ho wobonsam owo ho wobonsam maami bayiye wo ho ate bayiye wo ho bible no say anya ne honam eni moja ena enya ye ni wie matumfuo omu wo wiem enkabrechi abayifo ena bayidom o sensane yare ese ya de wie kete ehefa sa ne sa de ni firiba obi obekati spiritual marriage ni obi ya na oboa so take me so bibi obekati spiritual marriage ni obi ya spiritual marriage wo ho because ade bia be ya wontimi nya ne honhom ta akire sa so dia se nyame obo ya ode honhom ne bo yen to bibi observe bekati be ye bia ni ho obo pa ne wanti ni ye bere enye obo nsam aka me no mienu ka ye be hu no wuo enye obonsam a enka ye mehu no owuo pointi ni menu mienu ye bre ewiase apinisie kukuruhwi ase ne wo haw bra ye bre nyina ye bre mo owuo wan ne owuo ba ye kani bakati minisane pointi Toti atie wanti ene le lift difo bonsam ya le lift oba bonsam ya abobo ya eka wiase wane bebre hwan na no amoyese ya mebre o wa chanfo bonsam ntini menu mienu ya bre ni banyiye ene aho yia ni tutwananti ene kwase akeka ene boshe hunu enti menu mienu ya bre I'm telling you the gospel truth Could be 20 years ago. Could be 20 years ago. I'm in the boss. Yamma yenina ho. Be ye wo ho. Said the busum to me wo ho no no. Said that diamond to me wo ho no no. Said the nsuma free to me wo ensa my free krompo to me sa wo ho no. To me wo ho enti mo sofo bia na da wo say be ye bi ani ba bia. Enti no Mami, say be your sofon, and now all to be in one who two. That doesn't mean say, and Cassa be ye be a new reason. What you are saying, be ye will reason. So the other, or be also for your base.
be yatiano because of be one more chia ono aka sa ko yere also be one more be yatia no do so you be ifu enti on me kan just be ye wo honti no say na mo be bom paye wa so dem ho atia no na na mo asese no o dia se so no be bom paye wa so dem atia no because obi akodi edunti wo bom paye kwa bosomfo sa ono aso da ho bom paye ne ye dai eko because na ne ho ye dai esese no to be to be ye ni ho be pa achew papa sofo asamu na o kan ye hohoro wano to ti ati hohoro wano ne be reverse na oboa be yi ho adum me be se ye ba ye kan okore say nyame adoma next week Friday the Warrior News you back by Warrior News 2022 ye dey ba next week Friday wo beti waso mu nsem wo ye beka sem na wonti a che ko topum niu enne wo wana to ko topetru ne fasira ho ne fakotojim wasi efise enye ni moja na honam na enya wasi efise enye ni moja ene honam na enya na mo ye ni mpanidie tumidie eni wiase musumu wasi de ya wiase na menumi eni womu no musumu wiase yesum papa di ifu abibi wo wiase wate mami di ifu abibi wo wiase wate evangelist abibi wo wiase wate prophetess abibi wo wiase wate bibi ni wiase ka da ka ye tuye punum ai bibi ni wiase ya ye da ka ye tuye punum enti solophobia o se wa hwan phobia asodefo no muni mu hunu be yida mo ma ye ho ntoye wate ne ye de ye hunu be yida ye be ye tu enie hwe ye be ye ne ye se de tu ye tu ni wo fom ankasa be ye ne ye tu ni wo fom hwe bibi wo wiase ye hunu bibi pen ye tu be ye pen enti ye nim se de be ye tie me tu be ye ma tu be ye almost 300 or 400 Timinim say the be yetie. Timi wo so fu no ka say hwini wa what are you telling me? What are you saying? Ye tu be ye pen. Timinim say the be yetie. Bible say the ani ehunu ne di hu adanse. Ene de aso ate so ne ye di hu adanse. Enti ye tu bi pen. Ye say asem a eni adanse die no utwa asem no bi no de aya danse. Ye tu be ye pen. Enti ye nim say the be ye de etie. So ti ase enim se de be yetie yenim se de bosomotie enim se de wiematumfuo tie ye wu se tumi ni nyina bi pen enti wo beti wutimi wo be ka kire ye se be yie eni kwa no ma wo bua adu mre dia wo ye pani na otwa ntro se ka tutu tantro wo ye pani na wudi atwra e se atwro so wudi atwro e bi osofo bi e se ya wo tutu ni be yie na o hu se eni osofo ye de be yie tu de nkoyie e wo se be ka be yie tu ebia enye sa na etu be yie but wontimi me ka se be yie bia ni wiase ma me to be osofo bi wo bia kofa ni gold abe no aton no de nya na ho chepe enti ono no wanya ne ho e wiase amane wo hawo eni twitwiri hwiase wo no wo hunu bi da bi kada kwada kire wo e wiase wo hawo amane yareye ene okom ebia wono de wo hunu bi pen wo frabusua mo eye wo sunabusua mo mo bayi no mo mfo mo de yade pa enti muti me kan kire ye se bayi ni wiase ye nto bayi wo wiase enti ya no ye hunu bayi epie firi fom etu firi yetu na funtum fom na achin na se wura fom na se etu enti bayi de ba pe Mami, oya da bia meka. Enye adwom ene kire nyansan. So ti azie, adwom enkire nyansa. Akwala bi wo honom a wonimote. Yesu Kristo wodi isan. Ba yejai ye ku Yesu, ejai Barnabas okromfo no. Yikurum ha ade ya de pa no ye mohunde wuru age ade asen hwesofo asem yo kan ye trende age ade asen ene ebo hunde wuru no ntu no man no enkoso no enye na nado nko a na ma man na ye basa munyina mo ka ho bi munyina mo ya bayifu to dia te mo bo man mo ya bayifu mo bobobo bintu sisi mo chiro ne ensu eta mo hwehwe mo ball agum no ne mo nim se Ghana ne be ye ama hwan eye wenyina ye tim bi sade komo ne be hwie nyina
What the idea? Mon sister says, sweater, no sister, bola, a google feature, no more patch, saying, Papa saw man in ye, mum. So the idea, yet, yet, Tumbi, I will fabricate my uncle, Ati, will be a yet, Kurumanum, will be a nebebre, Muya bay for Makuma could be penny, eh, papa. Makuma could be penny, papa, Mama can you bay for I wanted to cocoon. Can't you uncle? Wasi to me daily we are seeing Musuma Tumfo. And young one I was so one. Was it to me, dear? Any reasimo tumfo, any bonny a yet then, I was so one. Famico some 91, and you can be more. Bibu reas what a mo be another should be reasing. A most of will be another, as be any reas. Bibu reasing. Bibu reasing. Bibu reasing. A mo be another, say be reasing. Bibu reas. Can you go? Psalm 91, it is some so in the wound tabia. Or said you are so in the wound tabia to not trade upon you. Yes. Monsieur, I said, me drunk up behind my bank and see me young coupon. Oh, I'm a demi home to so. Oh, yes, Lord. I don't know bet you a few for the soon for Fidium. So, why no soon Fidiano? Unia now was. Why no soon Fidiano? I'm not one ton, no be soon Fidiano. Emna wo de wonya wo se wo ya so no be de wonam nuro so so mani nya problem mani nim gu ase hwe moni na wate ne wi ase na hokwa emo bia ntumfuturo mu wadi say bibi ni wi ase bibi wo wi ase bibi ni wi ase wo da wo mpoma ne bibi etu ho no da ne bibi etu no ka be hunu de be ba so kan yanko was only no bet you a few for the soon for Fidium. Anyway, we had the say, what in a takrabe kata was. Na ne tabaya se na wo be kwa akoshe o chamne katabua ene ne nokre sa uri so anadubum wo so anadwode yan anadwo wada no bumbo munukum na chichiro se jijiri bibi ni wiase nkomo aya obi a mununkum a chene da ko bi sese de ete wo sofo no mununkum nchire woda munya de mu benya wi am kama no ntum ate mama nipa ye confused ene we say yanya modan ya bedam kan yanko Osumuri so na jubumbo bema etu na mewia Osumuri suro na jubumbo bema etu na mewia Oyare do ma enenam sum Oyare do ma enenam sum Ensane yade ese yade Wose ensane yade ese yade awia kete Wose apembe tuto won chen Wose apembe tuto won chen Apedu tuto won nifa Apemu du atuso won nifa Wodi are kan Wose wodi enkan Wani nko na wodi be hwe Wose wani wanko na wodi be hwe obonefo aketua Odo mo wani na ho ati ma wani na ho asofofo mo keka se ya na ma akonfo se kwen kwasiafo no anya pulse mo keka se nsem we ya na ma akonfo na wo ma so ma sakra so mo sakra yo so yewu mo left and right yewu wo mo sibre no na ma be keka nkwasiafam 2022 de odisi ebetwa wo sorry no baga woya what here enu ni taami ewu o taami abeye dan obewe wo bibia wo de taami ewu eye protection ente taami ewu nketenketi yo ti de anyini no enu ne de protection de anyini pan enu ne de protection obi wono ma wo pese unya tekremaja wo pese o kasema be mo kasema be mo me pa chobe ti taami ewu wo ti afrem mechere wade ya wo de be Warrior Empire for the meet match on platform no so but ya time for no mutie wo kire o mo ba akoye o de ba akoye ya man fuska obi bia pesu nya tekremaja no me pato tetame e u ba ako mecho time a obeye mecho samsa obi riti enu ano no ade bia wo do tekrema be kan ebeye adwuma we a power and authority into the time e protection among the anyini no we anyini pa time we anyini pa we ocho tan na we be time ewu modo mama ye ni na wo bibi ni wiase a enka dan ka ye ntu ye pono mu bibi wo wiase wate misi bibi ye dan e wo wiase enu ntini ye da ne ye pono no ya katumu no mitimi bibi wo wiase enti mesrem asofofo no a minnim sese ndia mo hwehwe sese no se din ne mo pe se tre mesi wo po ye sofo na opese wo gidi ama menkyere wade a wo be ye wuro wo ho Uyo ba uro hu uye be ma bonkote don nifa ko chinche no na abaji dintam ba se nsem na mo keka no ego Kristo sumani mu ase ko pedwuma biye
no ye adwuma abeji din to the asie wo ye adwuma obeji din ye so odefo ne de omamoboro ni mfu aduane ye den edi ono ye fe no odefo ono ye fe no osikani de wodidi ma bi so nyanka so no enye osikani ono de wodidi obi nya bi ni de wodidi ma bi so nyanka so no de wodidi ma obi nya bi di no ono ye fe no osikani itami e wona no ni very strong and powerful enwa ne dia ye 21 devil destroyer no anza de yete no we no mo kwadwuma enwa so amia kakra egu ha no amia kakra egu ha no amia kakra egu ha no enwa no de woto wotan wadwuma mu no on 21 devil destroyer very powerful mami bibi wo wiase entu wo hwa no wo protect wo bibi ni wiase kanya wo mo sa ha ban we si yam posa ne yam fanware etimi bibi wo wiase wo bonefo no wo tayen bibi ni wo wiase kanya wo mo ha ban si yare ya wo ye won yaye nipa ye didi ewe nam akese de enye den ye be yare bibi ni wiase ka wo mo nuro ni ha ban ma se yam fansa ye ho yare ba bibi wo wiase bibi wo wiase papa ti ye maye ni na hwe bibi ni wiase enkanyame wo mo peja no peja we man sa bibi ni wiase enubna se di enubna ntia hwe bibi ni wiase enka wodoma nkoma wo mo enubna we se yemfanya de ensa ye ho yare bibi ni wiase kanyame ommo adro we se ye mojawe ya ye no na ye nom bibi ni wiase enka wo nim so tanfo ba wo wiase no to bo odua we se etuo ebe ye bo woden etuo be ye bo woden bibi wo wiase pa to kiase enu te nyame abobo sa enubena ene hahama we nyina se yemfanya de yensa ye ho yare bibi wo wiase wate bibi wo wiase ti yemma ye ni na wo ye ba ne ye beka se bibi ni wiase ne mu amo hihya bo no wa ko hye bo a me pa cho pe eme fa eme ne ma me we eme no we a dry one ya dry say ya we me di post to me baby obi bia wa ko hye bo no wo be pe eme we bi me kire wa de a wo be ye wa ko hye bo wo bosom ho ko hye bo wo baby yesi pentem ne aduro kaka wuchirima ansa ne wadi aduro ti mo amohye hye bo wurofrofo no wa ko hye bo wo baabi a mekire wade ewen na waye na enum ye bi edi wachi no a cleanse ayi negative energy bi afi wachi ama positive energy ayeden aba sa na ade we otiye ti mo amohye hye bo wurofrofo no mo nhwe yi mame bonsam suro nyame ya via de habani no brande aye ha se vi to the azie we ye fe no bonsam suro nyame bonsam ni wa eye den nyame ebo sa haban we na wotu ni din se bonsam ye den esuro nyame eye haban bi amami ye wonya bi di dware obonifo bi eni wo betimi akon ati awoda sa na no haban we ni nsusuye eni na de ban ye de etie eye very very powerful eye strong and powerful nta haban we de mami emfanye den eni agoro no eye very very strong and powerful pa we so ye esum eni han obi wo hono ma na ko esum esi yi ni ba han mu a me pa chew na haban ye fe ni esum ne han to be a wish sum no ese do ba han na we zo pesu do obi ko she sum a because I near me papa ne bone za ni dua haba we otie papa ene bone sa na haba we otie enu ti ne fe esum ne han eyi nipa firi esum na sa de nipa na sa ko hye de esum mu bie enti pese obi ko she sum a me pa cho haba we ene mako anytime ye wu haban wo ba ko shisum disio peja die we menchira mo ya peja oyo no ya dia bi wo
saa dua wei agye esere so pe no benya saa dua wei adua wei obi bia wo ye dwadinin me pa che ohia dua wei wati odi be gu nsu betimi ayya mama na se powder no de gu nkum na wasra ede ne ma papa wakwan eyi wo hawo musuo efiri wakwan efa na esre sudua eye very strong and powerful sa dua wi agye no ofo mpe no benya bi aka ha ne bia enya dia obeye den obenya bi afi enti no odoma nkoma ode niema bebre aye den adomo yen so ti ase emo bi betu da no Abraham be mushe okotina Kingdom FM say won no komfo a obo ne ho ban kwaje niema kodware no abeka kira say Bible is fake no say ujimi common sense to the common sense eti won no common sense ni wura no ne common sense a kire ne say to me bone won ti ma ne nko komfo nkoje niema nya de nkodware so won komfo o won spiritual father bi a okoje niema wo honom ekodware no no na betu futa egu ne te ko common sense said the Bible is fake common sense said this one is fake common sense ma me furu te nkrofo no betu atachim ye so hene aye ntunefo ne ntoma tua kokobin e wo bedwum totiate dana samo aye me nwanwa woko ne malam bi ho a woko di niema ya de ne komfo bi a woko di niema akodware woko di niema ya den akodware woko di niema akodware yo wono ne ko di niema ya den akodware na wo oti abrechire I'm following common sense I'm following my common sense obi a wo common sense what obi a wo common sense you have common sense I have common sense abu akrompo ye wona common sense ma me nko hwehwe me ma me nufu ni menum ento bi bia wo common sense ye ma ye ni nda ho ne ne ma ntimi nye de nye ye mo bi betu futuro nwani ti bibi ni wiase no nipa na ebo ne ho ban o beta ti bibi ni wiase ba ye bi ni wiase no no so no edu na je wode odi dware wudu na je wode odi sra edu na je wode wonom edu na je wode odi sa no di bi so etua ne oti echiri no watch not say oh bibi ni ni wiase bibi ni wiase no yo bibi ni wiase no so no udi nachi bibi ni wiase no yo bibi ni wiase no so yo bibi ni wiase odei ma wani nye den enda ho ati ma wani na ho papa me ka no kore na achiro ma wani na ho wasi but the Bible is fake. Nyame bia ni honom. That's why onim se ahaban man ne ma nyame abon. Tumi we wuti wo titi bi di adware no watu futuro guani. Na wo ayi wo fie be ya do kromo ti akokono no ti ablotete. I'm joining common sense. O common sense ni se be ye ba wo be oba be papa wani so. E wo common sense ni mu. To ti ate be ye ba wo ba be papa wani so. E wo sa wo common sense ni mu. Told you say one no abetu mfutire guani ene ono no Kingdom practice woko on spiritual mind bi ho ene ko woko to chofo bi ho no ono no wo bi a wodele ma no sada asafo no bebre tie o wo mu won krofo mo dele ma wo no abetu mfutire gani common sense bi ni common sense tira say we common sense no dware niema no tubo taba no si abrechire wo fie be ya dokrom te ayi edwie no say me common sense me tell me I should not read the Bible I should not pray that we should know God doesn't exist o nyame me yin ho adi njira o ya hwan nyame o me yin ho adi njira who are you anyame o me yin ho adi njira nyame o so ote na hintabia on peso bibia be yede ebi hu no nyame wote na hinta bia wo so won peso bibia ba yeden ebe hu no so who are you nyame o meyi ne hu adi ngira na ka che common sense ono so no sa ne common sense a wo ye ono so wo de niam edware e bo ne ho ban e ta fre niam atua niam asa niam tina ho adwo nkoba tina ho be di akoba tina ho adwo nko tena ho ate
adua fodwo tena ho kwa komosi tena ho ya abrefo tena ho dufie tena ho utiti din ya mabobo ya na to tena ho anu ha elo be wono si yes bibi wo wiase ma wani na wate ema obibi ya metu mfuturo ngu wani to dia say ema obibi ya metu mfuturo ngu wani say God doesn't exist. What are you? We serve a living God. When God say yes, no one can say no. It's God who give oxygen to all things. Tell no be fan common sense me dada. Tina ho no be fan common sense me dada. Wo mo yes as nyame bi ani wo hwe ni ho no. Wo mo won niema wo mo som. Wo mo won niema che wo mo dem che wo mo mpase a wo mo som. E posa niema dwari tua niema sra niema. Tina ho ni di wo machi. Asi bibi bi ani wiase. Na wo ya de ne du be ko wum ente ankopa duro bi nye. Kopa nunum bi enware mfa bi nsa mfa bi ntua. Na tina ho. So nyame ni ho. Hey, man ka kira ho. Wo sofo na wo ka nyame ni ho. Wo bo nyame gbade na ho bi. Wo sofo na ka heaven ni ho. Nyame wo gbade na ho bi. Ye ma ye ni na ho. Na sofo na mo yesan. Say ye damu. Say ye dwamanyo. Say ye beyo. Say ye dienyo. Munyai say ni emani nyina. Ya brem. Munyai sa ade. Na mfa ni munya dai emra ya aya da biya ena me kire. This 7 book of Moses, original one. This original book, 7 book of Moses no. Omuka say 7 book of Moses no. Powerful than the Bible no. And me be secret ni na ya dan a kire o atin. This is the original one, the 7 book of Moses. And then you be secret in natural Bible moon some kind of natural. The Bible is powerful than the 6th book of and 7th book of Moses. Because in your Bible, a moon some and no to copy then a gum. And she was not some a soon. No unyamina some a then a uja. And you know not some you soon not some a uja. Na Bible on a dear order. Bible is powerful. What you see, and you know, spiritual book be then. To Bible. It is 6 book of Moses, 7 book of Moses, and I'm okay. Kanya, Musi Yamini one. And then maybe I can ask them. No one will say yes. There is God because you know Samson Kuan Yaden. Yachro Yaden. Ewum, short yati, a Samson Yaden, Yachro Ewum, instruction abaya day, over we have Mamincho, and yet 2 Kings in Yatro. A hanum, and yet 2 Kings in Yatro Hanum, and yet 2 Kings in Yatro Hanum. It is I don't know you're powerful than Bible, Omkunya 2 Kings in Wahivada. Mamini covered inflection. This is the original book. This is the original book. This is the original book. Mamini Cavanencho. And yet 2 Kings in the actual one. May church on Yama be. And yet 2 Kings in the actual animal. Yama Yenina, all the young cock may be a actual. And yes, something Kuan, the actual. And your quotations in Guan natural Hanum. And your Bible quotations in Guan natural 6 book of Moses and 7 book. When is 6 book of Moses? Original one in the medicinal. And then may year be there be CBNs. Koshakolan. Choti yasie. And no one my day, match down. Nyamia samono and ya churo to da den agum what's na sam ye sunsum o nyamina sam yo jam Psalm 18 hwe enye Psalm 18 verse 28 ni ya churo wa no me pa cho wo hwe enye Psalm 18 me pa to fa ko Psalm 18 Psalm 18 verse 28 enye no ya cho mu ya cho 7 book and 7 book and 6 book of Moses. And yes, Samson, natural woman. Samson, and the woman, or and what be unto future when you. Yang spiritual book could be a way we actually we have it. Because you know, we want to see. Yeah, but see you. The Amoka catcher and see a woman now in Nimua. Yet, Yamia Samuquan, ya then. Miss, and me,
Kind uncle. Psalm 18 verse 28. Was na woma mekania there. Was one na woma mekania there. Mark chapter 2 verse 3. Enye no ne actual 6 book of Moses no. Enye Bible no ntirosofu bia ukita sa book we abeka say the Bible is already, the Bible is fake, the Bible is saying, the Bible is saying. The Bible beja 6 book and 7 book of Moses. I'm telling the gospel truth. Me say the book me dia Bible nti o me dia ba. Yimutu. De obi atu apaya numere. Tot yase. What's nasem eyesunsum. Onyame nasem eyoja. Nyame asem nko me ya tworo wo tworo nim. Nasem nko so ne ya tworo 6 book Matthew chapter 9 verse 2. Just a quotations nko na instructions nko na what for the dancing you were preaching. What do you want you? And yet Bible moon 7 actual. Sure, who read this idea where the catch them say, the Bible is not original, the Bible is not complete. How dare you? How dare you? This is the original one. This is the original book. So who read the Bible and catch them say, the Bible is fake? What? Yeah. Na me na sem you ja wo mo krompa wo mo churo spiritual book no mo so mo yes spiritual lesson mo consult with the Bible. What are you telling me? What are you saying? Warrior Empire ni mun hia mo Warrior Empire so me de begu your platform ni so nyina obi a benya copy utifi akenkan wa ye on ye makakrakra eye Bible mun nsem nko a John chapter 11 verse 17 hwe oh Genesis says nyame asem nko a ni wom wose na asem yesunsum onyame na asem ye ojake enya na asem nko a ni gu ha no mu na asem nko a ne ye den e wo ha no mu no enti odo ye ma ye ni nye den enya ho ese ye ma ye ni ye den e da ho papa ese ye ma ye ni da ho because no krofo bi 2 futuro ye den egu ye ni ese ye ma ye ni da ho papa because no 6 book of Moses 7 book of Moses no nyame asem nko a ne ye den ya tworo ho osina asem yesunsum onyame na asem eyoja na asem so yesunsum ampa na asem lo so eyoja odo woni na ho bibi wo wiase watin bibi ni wiase nka ye danka ye nto ye punum bibi wo wiase yankasa emosofo bi anada se bibi ni wiase asofo ni soso amose ye nkontura abofo woni ye nkantwo so mu nya mu jimi no soso mu nya mu jimi no den ye menti minya den endane choti yase ena mu amukokwa fada mbehye bo okofo fia obehye bo mu hyehyehye bo wurofo mu nyan obi yo papa no so ye ne papa choti yase odifo bi buwa no so abuwa odifo ni bi no asonimu choti yase okakra odbe pie odifo no de pie na ne yematimi ayeden adane mo hyehyehye bo amu nkotuetua obi ankotuetua ne bohye ese di nsunsan so bo ne be yeden ebeba mo so odo me pa so akohye bo baby eya no afrem so frem na me mfa send me voice mail me tia me reply me nyuma doso etere bia me wafum etere bia de oyarefo abre me nsa ne yare etere bia me ko ha etere bia me fa nti frem na me mfa o de send me audio me ban be hu audio na me reply radin shiro bibia no ntutu bibia na mo nya den ensi tumi bia be sorry etia yen no odoman koma nya den en sorry ntie sa tumi no me yimpa yese ensi wiye na ensi okraye ade bia wo hwehwe no odoman koma fandomo wate me ma mo ne metina platform yi sunyina erade enshira Sister Giseline, may God richly bless you abundantly. Sister Giseline, he always support my ministry. Sister Giseline have followed me almost getting to 15 years or 10 years. He always support my ministry. Sister Giseline, may God richly bless you abundantly. He's giving us money to buy microphone. He's giving us money to buy instruments. Sister Giseline, may God richly bless you, you and your family. May God richly bless you. You have been a blessing to God of Abraham Prayer Ministry. And you have been a blessing to Warrior Farms. May God richly bless you. That is, may God richly bless you abundantly.
Sister Giseline is a very good lady, respectful woman, and he have a very soft heart. When he have something, he would normally donate to Christ. Sister Giseline, may God richly bless you. I do appreciate it a lot, and I honor you this evening. You have been a blessing to my life. May God richly bless you and bless you and bless you. You have followed me from a long time. Even you are a white lady. What the language you are speaking, you can't hear, but you are still concentrate. My sister, may God richly bless you. I do appreciate it a lot. May God bless you and bless you and bless you and bless you. Erade ensuro bibia mame. Erade ntutu bibia namon ensi. Ya tamfo ne adofo amone yetena platform isu. Ene enwumre erade ensakra wiem obibia bofo pani amu obibia. Ya tamfo de erade ntuamuka. Wo mamu akwa enwe wiem sumu. This month yesimu. Erade maka mo bobo ne mo nyare coronavirus ebi nchichichi ya tamfo nyina no mo nko guta 37 ne mfa mo chere number ntototo mo nsa erade mu obibia enamo ensiye mi agasa mi nua ba mama yehu enshira wate obapa aya de wo yema mi nyina mani so erade mu a you have been blessing to God of Abraham prayer ministry mama yehu enshira papa obi wo mama erade enshira wate ade bia wo yema mi nua ba mani so erade enshira omo ho ban ontutu anamo nsi yese sie ni keja eniasida na refi woni pa me de me mpai bo ne se odo me refi papa ya wa ya mabe erade enshira me hebale sama sewa unro ne ebi asa brabeji bi wate ene ye di nubna ene haha maba ama sewa uspray no ene ya 21 devil destroyer no ya ni spray ya ni perfume a obi miemi egu ho ama sewa wo de na san ewa wo shop ho a me pa cho betimi aba bejibi sitru ene kasanto so oil aba eno no ehele enipa enti me pa cho obetimi aba yeden aba bejibi o hwe ne oniema na esa wo shop mu ho a emani nyina ensa na wababa betubi afi hanom na eniema yeden adane enubna ene hahama nyina bebiri ayeden aba oba amasewa herbalist oniema ni nyina bi aba ene yedini nyina yaye oils ni bi metatron oils ni nyina ebi so yaye bi fresh ntama betu mama bejibi na wa yeden wa de wakoton ama yeden wakoton ama wom erade ensira na erade tutu anamo nsi nyame ya dom na dom tum yenya ochina yebehia na me ma wanwum So